E te iwi ko te wāhanga tuarua tēnei o te Reo Rangahau. O Tumeke FM i roto i tēnei rā ātāhua o whiri nā anuku e hui mai nei mātau ara ko tēnei o nā kuia mai roto o te awa o tauranga whakarae. Ana inaia nei ka huri ki pūtaua ki mauna. Ki te kaina aroha nei ātāhua nei a onepu, ki te marae o hāhuru. Ki ngā iwi e noho mai rā ki te rā whenua, o roto i te kupu o te Karaipiture. E hone, nau mai rā. Ko Reverend hone te Rire taku manuhiri haramai tēnei ata i taha ia maua ko Māori i roto i tēnei kaupapa. Ko te kaupapa tuhi kairani a te rangatira nei. Kai te titiro atua ia ki te whakamarama i te pāriha o putauaki, ne? Le mana anu e whakamarama mai tērā kaupapa ki a tātau. Ko te hāhi pere hipitiri ana tēnei, nā e te iwi hoki ake nei tātau ki roto i nā tau. Te taukutai mano i warau te kau mauno. Ai, kua hohoa katoa pēr, ko te whakarongo mai e nei kore. Ka whakaekea a maunga pōhatu i te rua o paena whawha. E nā prehi mana whitu te kau a te karauna, ne? Ka tūkino i e rātau o roto maunga pōhatu nā whānau o reira. Ka tō i e rātau te poropiti a rua kēnana ki roto i te whare here ki roto o Mautini. Ka whakaeke te e rātau a rātau ture katoa ki runga i aia. Ka maukino hi aia ki roto i te rā whare here mo te rua tau, ne? I aia e naro atura mai maunga pōhatu. Ka hiahia tonu te iwi o roto o tamakai moana i haraira. Ki te whakatū he oranga mō rātau, ka whakatūria he kura, ne? Ana ko te tangata i hari atu i tana kura i reira ko hoani rotene, ne? Ana ko tana mahita pauako i aia i roto i te rawa ko Irene Pulcher, ne? Ka tū te kura, ne? I haramai tahi me te kura, nā akoranga Karaipiture o te hāhi perehipitiri ana. Ana ko tātātau manuhiri i tēnei rā, nō roto i te hāhi perehipitiri ana. Kai te mohe hoki tātau i te kōrero a kēnana ki a rotene. Kāti kua tai mai nei koe ki a hau ki roto o maunga pōhatu, waiho nā pākeke ki a hau. Ki a koe nā tamariki. E koro nau mai, hara mai ki roto. Hea te kaupapa o tō tuhi. O tuatahi, kamihi ake tēnei ki a koe e tai. O tira tātou e whakarungu mai nei. Ko tōku kaupapa tohu kairangi, he kohina kōrero o ta hāhi pere he pitiri ana ki roto i te pāriha o pūtauaki. Ara, ko nepu kawarau tērā, ko te teko, ko waiohau me matata. Ora te pāriha nei o pūtauaki. He kohina kōrero mai i nā pakeke o wera o nā wāhi o ta kāinga o pūtauaki me nā amorangi hoki o te akapuaho. Ko te akapuaho tērā peka o ta hāhi pere he pitiri ana. He rōpu Māori, hinota Māori tēnā. I roto i tahahi pere he pitiri ana. He kohina kōrero, nā te mea kai te naro haere nā pū kōrero o te akapuaho, o te pāriha o pūtauaki. E mohua tia nei e nā kōrero Karaipiture, hitoria Karaipiture, me nā kōrero tuku iho o te whānau, me te hapu, me te iwi, o te kāinga. Te pātai nui me ki, mā wai nā kōrero hei kōrero hitore i a Karaipiture, me nā kōrero tuku iho o te wā kāinga. Korea te tino pūtake me ki o tēnei rangahau. O taku tohu kairangi. O te pai o tēnei rangahau. Nā rangahau e rua nei, ne? E rua tahi oke kai te titiro i nā tohu a te poropiti are ka hānara.
tai atu ki roto i ngā poropiti o te kupu whakaari o ngā mea ērua ki roto i te hāhi mīnare. Ko tētahi mahi nui ana kairangi nei, he wete i ngā karakia, ne? He titiro ki te hōhonu, ki te tātaritanga, ki te whakamārama o te karakia. Nui atu ngā kōrero kai reira, ne? Nui atu ngā kōrero. Ka mutu, ko tēnei hāhi, ko te hāhi perehipitiri ana, te whakaetanga atu o te iwi o maunga pohatu ki ngā tohutohu a kenana rā, ne? Ki ngā tohutohu a kenana. Ka tahi ka whakae rātau, ko ngā kura perehipitiri ana, pēra ia turakina rā, hei kura tuku atu i ngā tamahine oroto i ngā taune. Ana ko tātou kuia e rā, ne? Tukuna nei ki roto i tērā kura perehipitiri ana. A tai atu hoki. Nō reira e koro. Te hāhi perehipitiri ana nei. Rongo ake au kai te tū he kauhau ki o te poti. Kai te whakarite koe ki te tō kauhau. Hāngai tono ki tō tuhina kairani. Ki roto i taua kauhau na ko te kaupapa o taua huira Māori theology. Ne? Enari, kai te heri atu koe ia Māori hāhi perehipitiri ana theology. Ne? Hea tō kaupapa kauhau? Ko te kaupapa o taku kauhau ki o te poti. Nā wiki e rua ke tahara mai. Ko te ingoa, ko tōna kaupapa, e kōrero, e pāna ki tā hāhi i roto i te pariha o pūtauaki. Ko tā taitara me ki o tēnei kauhau, pūtauaki pariha, pūtauaki kraitia natana. Ka te tiro au ki te tāhuatana o tōku nei mauna a pūtauaki. Me tana tū mana motu hake i roto i te rohe. Ka titiro ake te iwi ki aia. Ka rongo te iwi ki aia, me tana karanga mai ki a rātou, hara mai ki a hau. Hara mai ki te whakarono i a hau, hara mai ki te titiro i a hau. Wera a huatana. Ori te ki nā hāhi me ki, nā congregations me ki, o tā rātou karanga mai ki wā rātou hipi, te hara mai. Korea tā huatana o pūtauaki. I roto i te ao Māori, kai te mōhio, te whānau, me tāna tohu mai ki a rātou, hara mai i runa i te rangi Māori, hara mai ki te whakarongo ki ahau, korea te karanga mai a pūtauaki. Wera a huatana, koe anō hāngai ki taku tohu kairangi, taku mahi rana hau, kore te āhuatana o te iwi ki te hoki mai ki tērā āhuatana o te hāhi o te pariha o pūtauaki. Hei whakahau, hei whakaora i a rātou, hei pikito ora o tā rātou wairuatana me ki. Wera āhuatana. Kia whai whakaronua. Ko tēnei kui a Māori na, kai te titiro atu ai kia maunga pohatu. Koe rā hoki te taumatanui, kai te whakaroa kei. Ana ko koe kai te titiro atu ki pūtauaki. E rua tai we nei mauna. E nei mauna whakawhiti kōrero. Hea ki tō whakaro, ka whakatakotohi atu e koe, te titiro, kia herea tō kauhau, kia pūtauaki. Nā te mea hoki, ka tiro nā Pākehā rā kā mea. Ko tā mātau here i wā mātau kōrero, kai te herea ki te paipera. Ko hara mai te Māori o one pūnei, ko herea wana kōrero ki pūtauaki. Ana, nei tō whakautu ki nā Pākehara. E ki ana hoki a Martin Luther King, kai te kite atu e ia Canaan, ne? Te mauna o Canaan. Hea retere ke o tērā mauna ki taku mauna ia pūtauaki rā ko maunga pohatu, ne? Ki ana hoki a Martin Luther King, ka hua ki mai nā rangi tū ha, kua ki te au ia Canaan, ana. Koe ra hoki te mahi ana iharaira, ne? Ki te whai atu i te tohu
mai roto i te whenua poropiti. Ne. Kai te kora wātau, kai te haere koe ki tō kauhau, ki roto o te poti. Nā te mea kai te kuau, kai te kororo Māori hea koe tō kaupapa. Kia tirohi atu. Ia koe kauhaura, me te tiro koe nā kanui o nā Pākehā. A ki te tono koe, e koi miana. Ka mutu ka kōrero na koe meheria koe ki nā rangi tū hāhārano. A matau e mahi atu tō whakāturana. Koe nei te whakamātau tau, nera. Koe nei te mahi atu poropiti. Ka kore nā hipi e mohio, a e hara no te poropiti te he. No nā hipi ke, ne. Me ahua kuti nā hine naro o nā hipi. Tō kairani. Ki te oti tō kairani a ka ahu pēhea tēnā tuhina kairani ki awai. Ko taku tohu kairangi. He taonga me ki mō nā rangatahi o nā ianei me nā rangatahi mua pōpō, ta whānau, te hapu, nā hapu me nā iwi hoki o tahau kāinga. Wai hoki nā he taonga hoki mō te motu kato o Aotearoa nei, o tira mō te aho kato. Tau hia ki te whakarongo mai nei o nā kōrero o tēnei tohu rangahau. He taonga hoki, e taonga pātaka i ringa kōrero hoki tēnei tohu kairangi mō nā uri kaore anō kua whānau mai. He taonga hoki tēnei mō ta hāhi pere he pitiri ana. O tira mō ta pāriha o pūtawaki, mō te aka puaho hoki, e taonga tēnei mō rātau hei piki tā rātau kaha me te ora hoki o tō tātou nei hāhi Māori. Me papaki atu koe te tarino o te hāhi perehipitiri. Nari, ia koe kauhau ana ki nā perehipitiri ana rā, me kimi tonu e koe nā kupu whakaratarata, ne. Nā te mea hoki, kua takoto tō tono mo te tahi karahipi. Ne. Kia utuhia, ke riro mai e a koe te karahipi. Kai ahua weri wo kōrero, kua te tiro nā Pākehā perehipi tia nei, kua mea, a koe watu te karahipi ki tērā hei utu. Nā nei, i whakatakoto e tahi kōrero weri. No reira, ka ki te tono koe te Pākehā perehipi tia, ka mea ka rūru, ka mea, kai te mohi hoki au, pera hoki te Pākehā, ne. Ka mau i a rātau nā kōrero ko mea akawa watu e pare he karahipi. He pēra no ki te Māori, ne. Ka ahua mea na te Māori kauno e tukuna te karahipi ki tēnā na me hotu ke kia mea. Ko a kōrua mahi o roto i tēnei mahi o te tuhi kairani he pēnei. He whakatakoto kōrero i roto i tēnei rānei. Hei titiro, hei wānana, hei whakapiki i te oranga tonutanga o tēnei mea o te mātauranga i roto i a tātou. Ara hoki te kōrero kai roto i te pānui tuatahi, ne. E kira i te rārani i whakamutuna, ko te roa noa atu o wōrā, ko te mātauranga. Ara, ne. Ko te wehiki a ihua, ko te tīmatanga o te kupu, ko te mātauranga, ne. Ara no hoki te kōrero i kōrero ti ano e tātou i roto i nā marama nei. Ka whakaeke tia a horomona e nā iharaita. Ka pātai tia te pātai kia e nā iharaira kia horomona. A kia hati a tātou. Kai te tūkino hia tātou aha kua hea. I ki mai koe me pēra. Kai te patua tono hia tātou. Kai te murua o tātou whenua. Ka huatu anu e horomona te kōrero whakamutuna ki nā iharaira. Ka mea tu. Whakarongo e nā tamariki ki te whakaako a te matua. Kaua e whakarere a te mātauranga. Ara, ne. Ana ko kōrua e nā. Poipoi nei i ngā kupu o te mātaurana ki roto i a tātou tuhi. Hei whakaoti a tātou kōrero, ka huria ke tātou ki te tahi kaupapa, kua tuhi e hau e te iwi. Nā, ko te kaupapa nei ko tōna ingoa, ko hina kōrero poto, ka tīmata 2,000, 2 te kau, tainua ki te 2,000 toru te kau. Ne?
Nei te ata nei e kōrero ana mātau ko hone me Māori ki tēnei kaupapa. I tērā atu marama, i hikoi atu nā iharaira pākeke o roto manga pōhatu tamakai moana. Ki te tautoko i te pānui tuatahi o te whakapaha mō rua kenana, ne? Nei, ko te rā tērā o te tekau mārua, i te ata tonu atu ka puta te kōrero a te Premier a Jacinta Ardern. Anei tana kōrero. Tairawa tātau, ki te tau 2022 mārua, me eke nā akoranga kōrero rangatira i roto i nā kura o te mārautana ki nā hitoria o Aotearoa motuhake. Compulsory, ne? As of 2022, ne, New Zealand history will be taught in our schools across the curriculum. Nā ko tēnei rautaki e ki te atu nei kōrua. Nā te poropiti o rua toki. I hara mai, he puhi tia te mai. Ka ki te i te kupu. Nā, ko te whakaaro kai roto ia, he kohina kōrero poto, te kautau. Ana, ai te whai atu i te kōrero a Jacinta Ardern, e ki rā 2022 mārua, ne? Ana, e ki ana hau, koe rea te puka tuatahi ka puta. Ana, rima te kau nā kupu, rima te kau nā kōrero poto, ono rau noiho te rahi o ia kōrero poto, ne? Ka are haere ki timaru rāno ki mi kōrero haere, ne? Kia mau, kia piri, ki te kaupapa i whakarite ane. Nā, ki te nei kōrua i kōrero nei tātau, i tonu atu au i tētahi tiati o te kōti whenua Māori. Ana kai te tuhia mai e ia, nā mahi o te kōti whenua Māori, ki roto i te ono raukupu. Ara, kua ki te tonu mai. Ara, 2022 mārua, 2022 mawha, 2022 maono, 2022 mawaru, 2030, ka eke te kautau. Ko te whakaaro kai roto i a tātau, e mea nei au tātau katoa. Mena ka whānau mai i te mokopuna, ne? Ko tana huri tau i tēnei tau nei, kua rima ia, kua haere i ki te kura. Tairawa tana pakeke ki te tikau mārima, kua riri wana pukapuka. Ana ko enei pukapuka ka whakaputahia te mea tuatahi i te tau 2022 mārua. Rima te kau, nā kōrero poto kai roto, e ono rau kupu noiho, mo ia tuhi. Kai roto i te reo Māori, kai roto i te reo Pākehā. Ana e kahi, ko tā tāua mahi, e whakarite i te rūma hopu reora, ka rekota i te reo Māori, ki runga me te reo Pākehā o taua kōrerora, ka whakamau ki te hangarau USB. Anei te kōrero. Ka te rewa mai koe me tō mokopuna mai hearane. Wero atu koe tō USB, ki roto i tō motoka, warono tō mokopuna i nā kōrero. Ara, rima te kau nā kōrero kai roto i te pukapuka kotai. Ara ane, ara te mahi he pānui. Ara koe nā, kohina kōrero poto. Ko auti au te tuhi o tēnei pukapuka, kua tuku nā tuki a koutou. Nā koe tuku atu ki nā kairani katoa. Ia kairani kua hoki mai te mea mai ki hau. E tai, kai au he kōrero mo te tuhi ne. Ara, koe rā ne. Koe nei te waka, ko te waka hui a tēnei. Ara, o tēnei, mea ne, he waka hui a tēnei, ma tēnā e homai ana kōrero. Ne, he mō tea, he karanga, he whai kōrero, he takakai. Nā, haere atu mātau, ki te whakanui te rā o Hirini, whitu te kautau i roto i te hohonu, e Rangahau ana. Noho ana i taku taha, tō tātau uri, Joe Briar, ne, Joe Briar, tāhi ka me mai kia, bro, titiro ki taku waia, tēro atu au tana waia, whakātu tia mai nā whakahua, puhi tia whaipuaka. Ana ko tana wāhi haere ko o Mataroa, ne. Kai te uru mai anō nā kōrero pēra. Nā te mea he mātauranga anō kai roto i nā mahi takakai, kohikai, haereake nei, haereake. E te iwi, me whakamihi ke mātau o Tumeke FM. O te Reo Rangahau, ki nā pūkōrero wānana i tai mai tēnei ata.
kene putara wātu tātou waho kua riri mai te keke ani tuatua. Ai rono rau e kōrero keke ana. Kene ka tōi atu tātou ki te French Cafe kai ora, kua horahia mai te keke. Mai a mātau, mai a mau ko kahi, ia mātau katoa o Tumeke FM. O te Reo Rangahau, tēnā kōrua, mo te whakawātea mai a kōrua, i roto i tēnei rā ātāhua, me a kōrua kōrero rangatira hohonu. No hoake nei e te iwi, ka hoki mai anō na atokorua nei, hei kai kōrero ki a tātou. Tēnā tātou katoa.